but ene Ghana sofo nipa ye boni e beka no na mo dia kofra obi a otini ba bia onye hwe ena politicians munye sei ena sei munye unim se asoma si na ya de na enye no mame ma o akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wo frame adwoa searching ebusuafo ene Ghana fo bi ena ende omo asori eye his excellency John Dramani Mahama ena empo nasofo so enya semketo akrai omo chere se asofo omo company edema eye his excellency John Dramani Mahama no omo ada anaso omo etukwan ekoko divoa alomo ko Germany US Canada anaze himfa no omo wo a empo so omo wa kwantum omo ntie news ensem ekoso wo Ghana ha no se bia yensemfo his excellency John Dramani Mahama na ndesi fo aba omo mefa se 1 year pepepa na ewo mi yehu ade papa bia ndesi fo aye yehu chese ekwan bi omo anyi school bi omo asi chese omo nye hwe na chese nsem nkwa no omo edi ena enda na his excellency John Dramani Mahama ne babemba organize eye boxing chese enye sika keto na audition na Ghana fo bi chese Ghana sofo na mo company de ma his excellency John Dramani Mahama no nsem hu na odi nti mo ye bold na mo kan che ne se sebio he's fooling enyam na mekan yenti se na ensem no esi ekoy ya produce no apo baby atena Bible uye sofo a fa Bible no ma enye wo God na entintinu na nkyerɛkyerɛw ebisa kania difo no a na omo ewo ho no ohene uye Israel hene na odi nsem huna oba wanim straight na maka to se masa nsem hunu na wudi no on fancy but ene Ghana sofo nipa ye boni e beka no na mo dia kofra obi a otini ba bia onye hwe ena politicians munye sei ena sei munye unim se asoma si na ya de na enye no ensa wo se kire no ka kire no se ade na wo ye no onya no ntumi nka enti osofo Wengam president Mahama ye wadamfo oye wasoriba afini obetina akonya so no ensem hu na wo di ni Ghana ha no wani tua tumi a waje abonu bo ne niam oye wani tua en asnyame sofo wontumi ensekire ne nka nkire ne se masa dia wo ye no nyame mpesa because se wo di tuompo ene beji tumi nu a asa wo unya adwimi se enipa na wodi wo mo so sabi yanyamwa enti wodi buo kakra be ma nipa na wodi yenso no enti se de nipa na kosan la to abama wo enti ene oba ye eye obi hu imehi enti menene be chia yam ma mi we yato ho menene be chia yam enti amamu adwoma ha ma ebu no de eye vengeance awreto amamu na adwoma ha ma ebu enye se obibu ma me da bia me kase adwoma ha ma ne second come we o me ya de papa ba akokra ma o man nu akọ aba 20 person resan amanifie na naso na wajaye hono asese sika no bia gu politank me no okọ no baby eno an obeye ho adwuma na se bose na se wontumi nka dia osofo aba better se obeko anu atum sinse wodi ba wada nyakukodo ba bo se paimuka kanimu ebra sani brezemu ndi se wontumi nka na se wodi ba wada dia wan kan ye na ye nyina lati ho na dia obeye bia wonye eya dia ni an su anto ade besa enfie na no so no so won kokura no a ebedumre bia nyame beku no ne ta beso ma nyame eku no ma na wu obekọ na Ghana da ho Kuka na wo can be person what for the said be you don't forget Daru obekaya President John Dramani Mahama ye interview bi o ka say na nado enyo no de be face ka na ni nua na be wi esika no yes okay maka de bia say bibi anana John Dramani kan wo opposition ni bibi o kan any bibi a or comment about bia no opa the first 1 year ni hwe bibi o kan bia no o ye a chensa me pa cho boxing no said ni nua na kan sponsors no 2 ka show na me Obano Senate gravity ebida but ka ne passion ne papa president opportunity ne papa ehu din man opportunity ba
wo nsɛm a wokekaeɛ ɛne ntoro a wodiiɛ ɛde bɛtena baabi a wɔtenaeɛ no ama biribi obi sɛ obi ɔbɛn no biribi oyɛ biara no sɛ wo nua na na ado nua bɛwia nti nua no ɔyɛ den hwɛ car show it was nice but hwɛ the impunity kamane nyɛ fɛ mane nyɛ mo blocky road security ni hɔ police ni hɔ bibia yɛ basaa but it was a late show kaya show at least ebeye traffic ni be free central Accra ama nipa akɔ. It tells our creative life yɛmfa buo ma nipa ɛnɛ samjo na gyina wosu sɛ Nigeria fo agene noma agene property afi no wosu onyansu ni media me see man the bucket because ensuo no ɛbɛyɛ clean chen galamsey water ɛnɛ wahu de ekoso ɛne sanoma say no Black Star experience abeda ne Mahama experience ye Black Star experience e free ho ye the year of return mobile mo asɛ no beyond the return ateko mo ama Nigeria fo tumi betena krom ha ehhehye stories etwa ntro ye noma se ne be ya omo be divert attention aba ho embesi ne nkrofo na ewo eye in charge of the creative arts culture and tourism munye statements munye PRX munye media houses ne bloggers na mu use omo ba power no ntumi nye aduma mo musika emo ene de wo ba betena krom aka che se NDC abu oman 1 year omunye hwe wo Amaru Sako ya na betena ha 6 months ago and abaka che se His Excellency John Dramani Mahama na mamu wabu for 6 months ayetena na Akufo-Addo 8 years obebu ye wo sa brantie we wa na oka asasem ne kire wo krom ha 4 months down the line wo sa ba be ka che se NDC edi 1 year omunye hwe na momumu bi ene defende kaja sa de anka NDC atonsuom na Amaru Sako mibisa wo se woni say nya ade na wo defende why are you defending woni say ade na nye ade na wo defende etina de wo ye nyina no o pa che say no wafu ene na hia wo meboa asema wo kan ene wo ne ye bia wo ye nansan che say adwuma wo ye man DC no you did the work for your selfish interest die na nka wo banya wo mu enu ntina wo ye adwuma de ma NDC na mo baaye no omo share as expected sika wo hia no mo fa ma wo ka na opeso mo ntoma mo nya ntoma wo entu pese o ka mo ho asembo ne meboa wo Amaru Sako wo kwakuma anu ani Christian Awuni ani kuma woodfo ani big aquas abeka che kumasefo ani Ghana fo se free education ye na mom enkokon nkitenkite na ye na mo be kan sam kire kumasefo ma kumasefo to oba ma NDC mukodi Asante Regional Minister Chief Frank Amakohene ena mo be ye campaign chenchirenche ekọ Asante achim ekọji MPPC te wo ho ena wo ba be ka che se NDC enye hwe na wo mum na mo defend NDC hwa ewiase wahu Nyakopon obepa bia on to mama akoma na kasatenten enfumso empamuda se munya numbers kakra e wo social media ayana mu fise mu gye mu ho te se 10 gods munya media no eso animonyam kakra munim se mu ye nyame un se Nyakopon wo ba adura chew e na wo ka wanu mu nsem na wo be ka kosi 2028 un se obi anso mu na so entro a obedi kire Ghana fo ka John Mahama ho asem John Osuboni nu ho asem e be ka kire se John Mahama asesa na oba anema odi ba nya asenketoa 6 months ago o sa be ka se John Mahama anema wa ye e che na Akufo-Addo 8 years afedi ne o be ka kire se NDC nya hwe na mumpo e na mu defend NDC party no boy you got to be very careful wo Amaru Sako untimi pronounce R and L. You don't know your left from your right. Unim the difference between L and R. U R and L and ye. U sa kwa we na abetra ha be ye campaign wa Asante Region ha. Ebe kan na Akufo-Addo ni Dr. Mahmoud Bohomia unsem boni kan sema kwa himba ye nyina ka onabo apia kubi ensem sabe ensem feature onabo apia kubi e reporting no e ma che media ani ba Asante achima gogo ema ya GC ti free onabo apia kubi nsem won say ne edurachi wa woko wanu nsem we are closely watching you in this media space
Ye hwe sa obesa ba na obesesa wano na ka obete e wo social media ha. Kienu mienu nyina ye nkọ ha. Mo sankofo bi ti say Amaro Shako enti na Ghana mpanimfo omofa youth no serious no. Because say youth who say youth to be any abre no agye bibia giram gidigidi a na nye for the entire youth enti na oya sa o oya for no ankasa na fu oya for the ono anu beto no enti so ba na ni expectations no when meet ya na bamabu na afi wo kansem who say because you say lower your expectations na this for na no mudi agro no sika opese okoje o mo hono mo so mo mfa ma ka na opese o mo ntoma no mo pese o mo be ma enti na de watwa ho na obeka nsem wei nyame na pa ho ntoma na me da bia me kasa na akufo do nyame obepa obia ho ntoma aduro bechi mu nyina makoma mo makomonum nsem na 2028 MPP at the victory a more ding and a beba Ghana Amagana and valuable like I am oh my kasa big obi a businessman na and common sense and a primary motive then so be make profit and he's only employing people because he say mona mo be adwuma na mana make profit ono wonti minya adwuma ni nyina enti anya say wo obi adwuma ni so person ofa wo adwuma mu nti ana obi adwuma no it's never so. It's never so. It's never so. Say nipa no opese oma wadwuma nti no obi adwuma. Enye say nipa no opese oma wabrabo ekoyi nti no obi adwuma na. Adenti na efi a wasisi won kran ne tema a osi wonya nkrofo han. On man employees ni nkonkodem free. Omo nkotra mu free. If so mu yie di omo nkan ko enti no wabi enwuma na. He has employed them because someone on buy adwuma man enya profit. And you say why employer must so person better their lives. And see someone can say na here businessman to lead Ghana, to lead the MPP. Amasa businessman is oriented by profit and they will do anything. They will do anything evil to make money. That is it. Oma businessman by MPP leader or no a transactional. And fan who crash or back or ton MPP am NDC Jessica. But Dr. Bawumia a public servant, to be a public servant in its proper sense. To send a Dr. Bawumia, that person doesn't think about the personal gains, the personal progress, but rather be to make sure that the masses will have a good life. And this will create new man. And yes, sir, what person will not profit to be an answer, person yesika every moon, and in our creating new man. Say what they are promoting who some air to a man. And yes, we'll see hospital and answer what they are general embassy and agenda 111 because of person what the contract say free baby but no money kickbacks. No, ni pakono person improve the lives of people. Anything that Dr. Bawumia yeba abema na NDC 4 years on mobile money interoperability. Almost almost the 1.2 billion US dollars in a 1.2 billion US dollars. Dr. Bawumia buy or share or see there be able to me the 4.5 million. Or you be a Dr. Bawumia you be a or your businessman to second a Japan. Or better send Crawford so much 1.2 billion. Any see able to me the 4 million US dollars I cry and can see the 6 million. 600 million ebe. 600 million no you reduce NDC for there no by 50% and no you bet me the aje samba. Ghana for bet me aboy abaso. Now yam pocket it 595 million. Young pocket 595 million. And can Japan that is what he would have done. But Dr. Bawumia or your public